Kurumjari, ISTV Paming Tabiribus Mutaram Nokjari, Huzimaro Pau, Yanglam Kendragi by election gi board Ayo Withak da Komnare. Kana China Bagi Todokta Mir Ama Tang Natin Madashire, Miamna Todoksi the January but Mir Adugi Mayum among Atatuan Cray. Amadi SSU Singzamaina, Point Tarataret Panguna Mapan Subas that Liki Mangzil Tari. Huzima Pung Pau. Tha sigi tarata pangthokadori by Yanglam Kendragi by election gi board mirep singna masa gi ayo bithakta board khomnare party amaga gi marakta mukna bagi sang su hengalagli BJP gi oina Kendra sida mirep oriba M Dhanabir gi election campaign mafam kaya da pangthokli segmaijing khunau da pangthokpa mikhal gi campaign da party sigi president TS Chauba ex president Santi Kumar Sharma ex-minister M. Hemanta Madi retired IAS AR Khana Chingba Masak Naiba Miyosing Sarugya K. Campaign Gamari Lenana, candidate M. Danabirna, Handaki Mipamasi, Sel Amasung Sakti da Yumpam Oidaba Mikal Oheningi, Kendragia Chumba Apabat Habak Togadaba Mioida, Miyangi Rai Sinahaningi, Kendra Siki Miyamna Su, Sel Biba Mida, Bot Tadabagi Mahuta, Miyangi Aseng Batamoina, Bamba Mihuta, Bot Pianing Haiki. Particularly Yanglam Kendra. Chanariba Mongse Congress Kidi only Paisana Prajabu Layraga Podkagi Havi Wakalonda Chatarapa Bodni Adu Ayaki Oinadi BJP Oinadi Prajagi Minumsi Prajagi Sing Tabak Togzagi Havigi Wakalonda Corruption Yaudana Anova Awonba Leba Ama Puraknabagi Damukta Honavada Ayak Tamoy Singna Bot Kumjabani Adanaina Prajada Hygienic Basu Paisa Lauraga, what had a beginu Tasing a Levak Sigi, Kendra Sigi, Chapotnava, Wakalonda Tungda Kari, a Fabatarokani, Kanana, Fabatarokani, Habigi, Monda, what had a view Yamna free and fair over election Prajana Uhenview, Highway, Party President TS Chaubana, Yanglam Kendra si Manipuri Manungda, Kwaidagi Sotaba Kendra Ama Oiri, Sahi Tara Humderom, Manipur da Congress na Sasan Tarakli Basida, Si Minister O Iwo Bigi, District Chingba Mapamasida, Asuk Sotana Tamba Haibasi, Miyamna, Makatana Makoida, Bot Pihigadra Haibasi, Hangingaini. Congress ki Makok Tagi, Makong Pau Padalaiba, Mui Sing, BJP da Sangak Lagi Haina, Hairak Pakaya Lere, BJP da Sangling Daba Minister Amadi, MLA Faubal Trade. Miyamgi Apam Bagi Matung Ina, BJP na Makoi, Lokshinba Amasung, Loksindaba, Lepkani Haiki. BJP da Sangling Daba, Pam Daba, Congress ki Amuholake, from top to down. Loyama Ada Chalaga, Pulu Jangi Hayo, Yarakano. BJP da Pulu Holake Hayo, Yarakre, Kaino Chau. Trinamool Congress ki Mirep Oriba Dr. Y. Radhesamgi Head Thongal Dalariba Langmaidong Public Playground da October Tarukta Congress ki Mirep E. Dizamanigi Public Meeting Togani Haina Thawangi Basi Kudakta Lepkadabani Haina Langmaidong Apunba Mairapai Bisingna Fungdukre Langmaidong Kaithel Dalaiba Dr. Y. Radhesamgi Yumda Pangthokpa Mairapai Bisingi Mifamna Congress ki Mifamasigi Mayukta Warip Kaya Lokre Manipur Pradesh Trinamool Congress Committee ki General Secretary P. Premanandanasu Mifam Asi Pangtok Hanbidanaba Marilainaba District Magistrate Ta Cherol Amapisin Krehade Congress na Miyang gi Mifam Nampuda Silaglabadi Madugi Mayokta Wakat Mifam Ama Tathabagaloidana Hayang Numidang da Mairagi Rally Ama Chatkani Hari Miyang gi Mifam Adu Loiraba Matungda Langmaidong Maira Paibi Lupki President Yumnam Ongbi Thambal Sangna Paumising da Congress na Sinduna Pangtokadariba Board Khombagi Mifam Asi Langmaidong Lampak Asida Pangtok Piganu Board Khombagi Mifam Haibasi Amana Amabu Soidana Hunduna Ngangnarakani Matamaduda Khana China Pathorpa Yai Karigumba Khana China Bathok Labadi Chief Minister Amadi Deputy Chief Minister na Daita Pugani Haina Aiba Pirabadi Meeting Pangtok Payagani Mifam Asina Kunja Singi Marakta Napak Tana Kana Hanaba Sinba Oina Tokani Langmaidong gi Atopa Lampak Hektada Mifam Pangtok Pada Atingba Karisulaiti Haiki Meeting Kung Tiga Ma Ojibagi, Metavasida, Yan Siena Macau, Pong, Gidibatigo, Langway chair. Hangang Pobigum Labor Yan and Candida, and no matter where, Miss Van Forte, Mati, Miss Forte, Nipa, Tom G, no part and Hungum G, no peanut, Hawaii, Tadoki, I, Machine Hagai, my young, Apamado, I.
खितम सरुक याबा पामी खना चैनबगी थौदोकता मी अमा सिरे थौदोकसी ngarang numidang uripok yabem nei kai da leiba lai latham da thokibani thaudo adu da laikhidraba mi adudi uripok yamem nei kai dagi angom birendra alias ibomcha sahi kunipan apokpa e basanta kawe yada sida chene hariba tongram chingsang lakpa amadi mahaki masanupa tongram longlen khomba alias abothe police na fakre leikai miyam horaktuna jenari bagi yum ngasi amanga ta thokan kre leikai dagi singsang lakpagi imung manungi mioy sing tantok pa haina warip laukre thaudok thopom dagi phangba paugi machungina uripok yamem leikai da ngarang lai latpham da laikhidraba angom birendra masung nonglen khombagi marakta khana chaina bagi thaudok thokhi khamdoknaraba matungda birenna mayumda chak saringaida nonglen khomba masung mahaki apokpa laktuna wa samthokna si haina koktokhraba matungda thangna thilamkhibani thaudo sibu yaningdaba phongdoktuna leikai miyam hawraktuna uripok basaspati maning leikai da leiba singsang lakpagi mayum thugaiduna amangata thokankhre uripok achom leikai khumanthem leikai basaspati maning leikai amasung yamem leikai gi club amadi maira paibi singi mifam pangtoktuna jenariba miyoi sing leikai dagi tanthokpaga loinana lupa lakh kun lekidabagi imungda pigadabani amasung ain gi oiba matik saba chairak pihanba haina warepna khre सरकार का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सही तौनदुना शांति की वारी सानना बथौरांग तौरीबा लालहौलुप यूआरएफ अमुखन्ना खुलाई पाइख्रे मसामदी मफुरुप कंजनबा खुलाई येंथोखिबगा लोइनना लानमी सिंगना मिकुप नाहुम सिंगना लेननबा पाउताक पिख्रे शांतिनी हाइजिनदुना मिनम सोरीबा लौटुनबा खुदिंगमक सबसाना थेंगननबा अनौबा फिरेप लौरे हाइना लुबसिगी चेयरमैन लालहैबा मैतैना फुंगदुख्रे हिरमसिदा अखन्नबा रिपोर्ट अमा Masyarakat ay kung si President Tong agreement hari si masung malam khas sa bahay tari. Masih ay kung na ikoy ki ay budi MU ki sign tong na matam na yaw ni wawan si ngasi one sided oy ba. Malam di yo repke may gid ki hay budi President Tong agreement na sida may kay ahong gi oy ba. Yana ba nakado di ba sewan si ngasi da ay koy ki oy ba. Hay budi dalong look ki oy ba. Wakang mga matandirap sa bahay tari. Namna sign tong ba daw koki ba. Masyadiki ground rules niya si Siyento nga po na pumatapda tahi at isang nangyari mo pamuda to ang manakay kumaptas ng mga pinagta ba malong sama ko na dahil dapta daw pinagta ba dagi ako'y nasigi nangay pa na daw tabi at nabiya Minister Hong ay fiyati Minister Sambusing ay ko'y yam ka na mari mangaras dalida ka na unarure देखिए हमारे उम्मीद को ना मिनिस्टर कोई इंडिया के होम मिनिस्टर था कोई से थागत रमे देखिए को ना होम सेक्रेटरी हजिर पूरी बा अनंग गोसानी मसा मसा कोई माँ को उन्हें तो ना वही सिंगची बोधों ना बा कोई कैरेट अपॉइंटमेंट ना उन्हें तो वो मक्के बहुत बिरत तब हाई भी दिल्ली से चलने का माय भी आपको माय पाव तो बहुत बिरत तब देखिए अच्छी बहुत फिर सिंगची लोग की बात आई नहीं कि मैं हम दा हाई से नहीं मधी President Tong agreement अच्छी प्रामाणी MSC na sana ba dilani pani program na masista responsibility ang talong de amon beko na yan yogi hajin memorandum of understanding gi bayre agreement sing asida ay ko japam mamato yaude ay ko natiki niyam ay ko gitaron sing mayam asi sanga nabugi na mata ay ko na ideal village dago na ba ko kaya hay gre adu mo ko na masigi tarigumma response of the law sabulay amon da kita kekto agreement na sida madu na ay ko na shindong ba masih kita itu masih dari nu ay ba ko masih ni ko mana kayo ay ko da tapi ba je masih mako na ay ba mas surrender ay ba je ko ay ang je puti na surrender to mani ay na lawi na zero ba je man like kami na responsibility mata na tari ko mampal like ada masih ay ko niya may ngani ngi budi tanpa to na ay niya sige siya na using ay imay ba o yung sige ay siya na using ayan na Represento amadi MU da haja digno masih ni government ke nampang ni masih eko ji revolution na sibu namsala may daw counter revolution ki dalong naman yan lang Commerce and Industries Directorate na sinduna Imphal Food Expo ngasidagi Palace Compound laiba ibuyama sumang nila sanglenda hokre Tharamasida Commerce and Industry Minister Govindas Konthaujam Parliamentary Secretary Victor Kaising Commerce and Industries ke Principal Secretary Lakir su sarugya ke Minister na Expo sige souvenir ama release tawbaga loidena ing solution ani tarani thoi tarahumdoi gi food processing gi national mission gi beneficiary sing da check sing yentokhe
Expo sida tongan ba food processing item singi stall yang khairom na saruk yare. Minister Govindas Konthozamna thampham phajana leitabadagi sahida lupa crore lising nifumari gi sinjak mangale. Masidagi koknana ba thaurang kaya lokat pahore. State asida su sinjak mangandana thamnana ba punna khotna ba changi. Entrepreneur singna loriba lol sing maram chana sijinaduna sel thonggi phibam phagana ba khona si haike. Sumnagi akogi product khara display tawwa aduga koi VIP khara laaga sixda bhasan khara piraga loisin timna ya mum taw adana ina hajarin badi 44,000 crore per annum food wastage zamani wase masi plug taw no hona wada akoi punna saru ya na sisi ina hajaris adana ina appreciate taw zanin badi entrepreneurs in the appreciate of Loktak Lairin Bibu Krum Zabagalunana Miam da awareness Bibagalunana part Asibu Kanana Pandamda Kunmangarak Suba Loktak Ningsing Numit October Nipanda Sendra Tourist Ground up Pantuklagani Hiramasigamay Lenana Manipur Press Club ta Pantupa Pau Gimi Pam Amada Loktak Lake Development Organization ki President Aisana Yemena Organization Asina Sinduna Introducing Magatamapal Mafudrada gi Hauna Meragi Purnima Numita Loktak Ningsing Thoram Pantutuna Lagli Handaki asina kunmangarak surakpa silver jubilee oina pangthokani Loktak asi manghigadabadagi kalhauna ba aikoi khudingmakna hona batangai fadi haibadu khanganana ba thoramasi pangthokpani haiki MLA Timangi Babuna matam amada Loktak ki phibam yamna phalamdrabasu haujikti yamna phagatle organization na leptana palan tawduna Loktak ki maramda khanganba mangsilagliba asitagi kanana ba miyam amadi government ta khanganbadagi government asu thorang kaya pakatuna kannaba hotnare handa pangthokadoriba palana sida Loktak lairembibu khoiramba masigi matangda miyamda awareness piba nat ki thoram kaya yawgani haiki masibu masaknunda khaminaba makoi changi aduna maram orega masida koi resource person mayam jawhullaga aduda kena kari togani Loktak sida kari tho bike kani Loktak ke koi to lere bisna kari wakan khangani haibana singba mayam sinase masibu nitina khamina ba aduna resource person ka yawna to ba koi seminar yawgani August ani da yaripo kakmayay manalokos da sina pangkiba El Ranjita misi asigi matangda asumba puthokna ba CBI da sinabiyo haina misi asida Chennai haina phaduna leiriba ibomsagi imung manungna pawmi singna phongdukre Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada ibomsagi masanupa nawbana misi asigi matangda asengba thigatana thabak suduna leijaba mahaki apokpabu namduna pharaga mihatpani haina awaba tahanbagi mahutta asengba adu thidokminase Aseng makangdana yung kay may thadokuna awaba tahanbasi nungaite bota nungainadaba khara laikibagi damag namduna maral sijinanaba hotnabani misi asigi matangda aseng ba puthokpinaba polista sinabagi mahutta CBI da oina sinabiyo haike yengjenbegi mung to wasing bu peza kana akoina chapchaba kanona thigatpiu CBI gumbana rabiu sum maram da arol thulai tabida magisu chapchaba kana tawga gi Kalian cumila ni apa tu? Tiga piu sini. Hauziga tempat nak locari. Break matung na mayam utaram locari. Asian Games ki boxing ki semi-final da saritabu longnam tawduna maitihan ki bathawong yaning da bafongdok tuna masat ki mahiroi singna Indian Olympic Association ki office mamang da khongjang jangsin kre. Yamlaba mahiroi singna boxer Laishram Sarita da Justice Piu sanabada senja thumja masung michang sangale henganu senja thumja singi mathakta action lokalu sports ki asengba thongna lingjen mangan ganu haiba play ka sing paike protest asiga iroinana tongan ba organization taramangana khui piduna Indian Olympic Association gi president N Ramachandra da memorandum amapisin kre memorandum asida Indian contingent amasung Sarita da matam sana mateng pangba ngamkidabagi damag IOC na lale haijagadabani maralairaba Indian officials singi mathakta action longnana ba khudakta inquiry ama tawgadabani AIBA natraga OCA na chingba organization singna Sarita gi mathakta disciplinary action lokalakpa thingnana ba khudakta thabak lokakadabni haiba yauri
जज सिंगी अरानबा डिसीजन नमफुदा साउथ कोरिया की बॉक्सर जीना पार्क पु विनर ओहनखिबगी थवोंग जॉइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ना कन यानिंगदबा फोंगदुख्रे कन्वेनर थांगजम प्रेमानंदना थोरकपा चेरोल अमना असिगुम्बा थवोंग असिना इंटरनेशनल एरेना दा सानरीबा मणिपुर की सानरोइसिंगना साथीना निंगनबत नतना तुंगी हौरक्लिबा सानरोइसिंगदा चावना निंगनबा पोखले सरिताना मागी लंबा जिना पाकपु साथीना फोखिबगी बाउट अदु मणिपुर मियाम अमदि मालेमगी मियामना मयेक सेंगना उहोखि अदुबु जज सिंगी साथीना लानबा डिसीजन जिना पाकपु माई पाकले हाइना खुद थांगतखिबदु सानरोइबु इकाइबा पिबत नतना मणिपुर मियामबुसु इंटरनेशनल एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन इकाइबा पिबा चंगहात हाटपने यामना निंगबा काइनिंगाई ओइरिबा थौदोक अमखक्ति जज सिंगी अरानबा डिसीजन अदुगी मायोक्ता खुदक्ता इंडिया की ऑफिशियल अमतना प्रोटेस्ट तौखिदबा अइबा वाकत पिसिनखिदबा असे इंडियन कंटिंजेंट की मथोंग हुक्तबा अवांगनोंगपोगी सानरोइना इंडिया की रिप्रेजेंट तौरिबा सिंगबु हंथना येंगबगी मयेक लारबा खुदमने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मथक्ता चप चाबा थबक लौकटनबगी प्रोटेस्ट तौखिदबा इंडिया की ऑफिशियल सिंग अदुगी मथक्ता चप चाबा थबक लौकटकदबने स्टेट गवर्नमेंट सब चाबा फिरेप थमहनबा होनगदबने मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन मणिपुर एमेचर एसोसिएशन तुमिन्ना लेसिनबगी महुत्ता इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बॉक्सिंग इंडिया दगी थोखिबा असोइबा अदुगी मतंगदा मणिपुर मियामदा थमननबा होनगदबने इंटरनेशनल लेवल दा पुखटलगा खननबा होनगदबने हाइदे चयोला मचुपना पांथोकपा वाइल्ड लाइफ वीक सेफ आवर संगाई सेफ आवर प्राइड सेफ आवर कल्चर हाइबा थीम दा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट सोशल रिफॉर्मेशन एंड संगाई प्रोटेक्शन अनिना पुनः सिंधुना ngasi कैबुल लमजाउ नेशनल पार्क रेंज ऑफिस तगी लफपा तेरा पब्लिक ग्राउंड फाउबा साइकिल रैली मचत्ख्रे मोइरांग खुनौ खा थिनुंगगी जिला परिषद मेंबर इंदिरा लमथा खिबा साइकिल रैली अदुदा माहिरे कयाना सरुकिया खे थवंग मरी लेनना कैबुल लमजाउ नेशनल पार्क के आरओ बिरमंगोलना पालन थवम मसी चयोल अमा चुपना मणिपुर की मफम कयादा पांथोकले मसीगी मरमदे लमलकी सा उचेक सिंगबु ngakpi senbiba luna sana tawba haibasine कैबुल लमजाउ की अकोइबदा लेरिबा मियामना संगाइबु योकटपदा मतेंग पांगबिउ हाइखे लमलकी सा उचेक सिंगबु ngakpi senbigadabani मखोइबु कनबिगदबनी मखोइबु योकटपिगदबनी हाइबा मेसेज अमा पीबगी रैली अमा कोई कैबुल की कोई हेड ऑफिस असिदगी लमथारागा कोई मथंग मथंग फावगिदुना कोई इथाइवा पोपी नोमाइखो खोटाक सम फावदना चलगा कोई लपुपा तेरागी कोई पब्लिक ग्राउंड दा कोई मयांगी ओइबा कोई फंक्शन अमसु पांथोकचबो लोइनना मसी रेडियसी पांथोकचब लाइमियोन खोरजई कोन लेकोल की मपो कुमोन गमरी लेनना सही अनि अनि लेरगा पीबा थियाम राधेसकी अवार्ड 2014 नमदे खेट्रिमयुम याइमा अमसुंग थंबाल देवी निंगसिंग साइटमना हंदकी ओइना अइबा राजेन टोइजामबा अमदे कैसाम प्रियो कुमार दा पीदुना इकाई खुमनबुट ख्रे ngasi leikol na sinduna Jen Manipur Dance Academy Hall da pangthokpa leikol gi mapo kumon gi thoramda mana asi yenthuki tharamadda MLA RK Anand leikol gi President Dr. KS Sarojini amade Manipur Saita Parisad ki President Professor E Dinamani na maru oiba miyosing oina sarugya ke Saita gi lamda sagnai ra bamiyo kya su sarugya ke थियाम राधेसकी अवार्ड असे राजेन टोइजामबगी सही तरेट खुंताकपा ड्रामा दा रुपा लिसिंग मंगागा लोइनना साल अमदे साइटेशन पीदुना इकाई खुमनबुटखे खेट्रिमयुम याइमा अमसुंग थंबाल देवी निंगसिंग साइटा मना ओइना कैसाम प्रियो कुमार गी वारी मचा नोंखोंग तमना हाइबा लाइरिकता सेल ओइना रुपा लिसिंग तरा साल अमदे साइटेशन पीदुना इकाई खुमनबुटखे MLA RK Anandna लाइरिक पानबगी मी मसिंग वासिलकलिबा असे लाइबक थिबनी अइबा लैरिबा मखै लमदम सिगी साइटगी लनगै हेना चाखलकनी अइबा सिंगना लाइरिक कया इरबसु फोंगबा ngamdabagi अवाबा लैरिबा कया अदु फोंगदोकनबा मियोय थोरकपा असे लाइबक फै हाइखे सिगी लमसे अटेम्प्ट तौबिरिबा पुनम हाइबताय अवाबा मयामा मायकरगा तंगाई फदे हाइने अटेम्प्ट तौबिरिबा सिंगसी जाति सिबु हिंना थमनबगेदुंबा माइकेइदा वाखलो थम्बिबनेना यराइदा जगे थंगाल बाजार दा बॉम्ब पोखाइदुना मी अमा सिखिबा तरा तरु सोकन खिबा थौदोक नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम ना कने यानिंगदबा फोंदोगे
मियाम तिनबा मफमदा बोम पोखाय हनबा हाइबसी वार क्राइम अमसुंग मियोइबा खुनागी मायोक्ता तौबा क्राइम अमने सरकार के सिक्योरिटी फोर्स खुरक हांगदना लेरबसु असिगुंबा थौदोक कया नुमित खुदिंगी थोकले असिगुंबा फिबम असिदा अखोय मियामना कनाबु थाजगदौरिबनो सरकारना थिंथबा तौदना मरा लेबसिंग फादुना चेराक पिगदबनी हाइदे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अमदी पाछोय केंद्र कनबा लुपना पुन्ना सिंधुना के बिरजित हाई स्कूल पाछोयदा लेमना लायंगबगी केम अमा पांगथुखरे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की डॉक्टर सिंगना मियोय कया लायंगबगा लोइनना लेमना हिदाक लांगतक सिंगसु येथोखे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट ता सब इंस्पेक्टर अमसुंग जमानदार लौनबा होम डिपार्टमेंट ना रिक्रूटमेंट प्रोसेस तौखरबा कैंडिडेट सिंगी अपॉइंटमेंट पिथोक्तना वेरिफिकेशन तौरी हाइना नमसिंदुना थमलिबसी अथुबा मतमदा मरि लेनबा सिंगना अपॉइंटमेंट ऑर्डर पिगदबने नत्रबदी खोंजंग कया संगसिननबा सेम सादुना लेरे हाइरे उरिपो केंद्र की एमएलए एल नंद कुमार ना एपीएल की मखादा लेरिबा इमुंग सिंगदा लेकाई लेकाई की मैरा पाइबे सिंगी खुथांगदा सेंग येंथोखरे लमफेलदा लेबा एमएलए की क्वार्टर दा पांगथोखिबा सेंग येंथोखपगी थौरमदुदा एजेंट सिंगी खुथांगदा पीबदा सेंग फंगनदबगी अवाबा लेरंबा दु कोखननबा मैरा पाइबे सिंगी खुथांगदा पीबनी हाइखे अनामता मसी रिक्स लोगनिंग होय तोंनिंग होय हबा आइसु तोंनिंग दे नंसु तोंनिंग होय अदु मोय सिंगिना अखोयगी नुपी अंगांग अदगी मैरा पाइबे सिंगिना तोबसिना याम सक्सेसफुल होय मणिपुरी सिनेमा की मसक मवोंग अखोयगी ओइगदब लिचत्ता पुथोकनबा होनबदा वाखलोल सिंह बिरंबा सकनाइरबा आर्टिस्ट ललित कुमार ने लेखितबदा इथनो हेरिटेज काउंसिल हेरिकोना निंगमदबा फुंगदुरक्ले मांगना तेलबा मतम खरा हेरिकोन ग लोइनदुना लेबाकी अमदि तुंगी फुरुप असिगी मिरोलगी दमक वाखलोलगी ओइबा मतेंग कया पांगविरंबगी दमक लुप असिना माकी मफमदा तौमल खंगबा उतले मणिपुरी सिनेमा की ओहनिंगबा मसक हाइबसिदा यान हानबो ओइना इंसोलुसिंगनी तरुकी फेब्रुवारी 23 अमसुंग 23 निमित निनी चुपना अमदि सही असिमकी अगस्त मरीदा हेरिकोन यूपीएफ इब्साना सिंधुना कंगला हॉल अमदि यास की कॉन्फ्रेंस हॉल दा यामना कुपना खननैनखे हारिबा खननैनबा सिदा लेखिद्रबा सकनाइरबा ललित कुमार गिसु यामना चावना मतेंग लौखे असिगुंबा मणिपुर फिल्म की पुवारीदा सनागी मयेकना ईदुना लेहरगदबा वाखलोल कया अखंग अहिसिंगना नैनखिबा अदुना ngasi phawba turel gi leiraigum ngakuna manipur film gi ichel chenthaduna lakle hauji amuka na tembe tlokjire break matunga mayam amuka na taram nokjire mera hok chongba festive fair 2014 ngasidagi imphal east ki porompat leiba food processing training center ground hokre District Handloom and Textile Office Porompat na Commerce and Industry sponsor makhada thasigi tang mapan phawba chathagadaba festive fair hawdokpagi thoramda Commerce and Industry gi Additional Director Tourism Rajen District Handloom and Textile gi OSD P Mina Kumari na maru oiba mirsing oina sarugya ke Imphal East ki cluster kuntaret amasung tongan ba district singdagi lakpa entrepreneur kayana sarugyare thawanga mari lenana OSD P Mina Kumari na handloom amasung textile gi polam sing lamdam asida tanatana mapalamda pamna ba hengalakpana pothok hena puthok minana ba honabagi tangai fadaba leire festive fair asina pothok liba singi achouba market ama piri haike akoina पैसा यामना लेरगसु हारिबा पोटसी अखोय लुहोंबा ओइरो साकोबो ओइरो एनी अखोयगी मणिपुरी ओइबा अखोयगी जाति जाति की मागी थौदो वाथोक थोको मतमदा सेनरिबा इनरिबा सिजिनरिबा अयुं उंदांगदबो सिजिनरिबा पोथोकसिंग असि अखोयदी मतम चुप्पदा अदुम सिजिनदगदबा लेरबनिना अखोयना हाइबा मतम मेटेरियल हाइबदी लंग अदुगी ममलदो सिल्कना खतंगदी तांग लेबे वानी अदुगा ममंदी का हेन हेंगतपति नते संगांगैदा लेबा मैरा पाइबी अमदी क्लब की मियोइसिंगना संगांगै अवांग लेकाइदगी नुपी अमा युगा कोनना फारे मतुंगा तौदनबा खंगलगा नुपी अदु थादोखरे युसिंग अदुना मिया ममांगदा मै थाखरे हाइना संगांगै चौखट नुपी लुप अमसुंग साखट खोंथांग लुप संगांगै मखा लेकाइना थादोरक पचरल अमना खंगलगले Imphal West District Police Commando na Pripak Pro gi active member ama ngarang ima kaithel gi public toilet manak tagi fare hari Police Department ki PRO gi cherol amana faraba mi adudi takhelambam sanayaima chei kuntra humdoi apokpa Kumar Basikong Panthoibi bazar dagi ni hari
PWD na lambi paktok pagaloy na anong drain chanabagidamag LT line pole sing mapam hongdokadaba maramna nagamapal lambi paway sangbam laikai electricity consumer singi October mga dagi tara fawba may pibada apan balay gani haina Deputy General Manager IED2 gi charol amana kangalakli Political parties singi ILP gi committee gi mifam da veteran politician Risang Kasing o Joy amade Deputy Chief Minister Oiramba Dr. L. Chandramani na makoy gi oiba mot pikre hari Risang Kasing na landam sigi yalong mising kananaba ILP sanahanba natraga atopa manaba lo ama matawtay haiki makata na committee gi mifam hayeng su pangtukani hari National Sanitation Campaign ga mari lainana Imphal East District ki Jila Parisat member Pradhan amasung member singi oiba sanitation amasung drinking water gi matang da awareness program ama Porompat ki Panchayat Bhavan da pangthukre District Water and Sanitation Committee Imphal East na sinduna pangthuk ki bathoramasida DC Imphal East Mongjam Joy amasung Imphal East ki adaksa ki Tombisu Sarugya ki DC Joy na National Sanitation Campaign asi hena mapung phanduna miyamda yahonana ba akanna ba thoram kaya lepalaitana paikale masigi sarukama oina lambi kumhai layek payawna panchayat ki thakta lu nan ba sangdamna ba pangthukle miyamna su masida mapung phana sarukyaduna hena lu nan ba lamdam ama ohenji hare odi ji panchayat khakta singdi samnaida ko imphal manungda di sagi imphal municipal council moisi arba local body haina khangai ana local body sing asi any area khuding makta urban oibi ai rural oibi ai sida mokoi gi elected member leibanina elected members sing through da ai koina hareba message asi piradi praja khuding mak singda message yoraga magi tawai aba masamangna paisa sangdana tawai aba lu nan bagi activities asi sungsoi soijana pangthokpa ngamgani haibagi wakhal londu dai koina elected members sing through da paujin si sanjal PSC tamay amasung tawsemgi emo sing leitabana miyamgi ana layeng bada khudong sadaba mayoknari hari Health Center ani asida emo kudakta tharakna ba Chief Medical Officer Tamenglong na Directorate Health Services ta charol ama tharakre hari Hana Minister Oiramba Laikhidraba Mahamudin Sahagi Mingda Ketrigao da Nauna Sagadaba Central Market Complex amagi Urep Uyung MP Dr. T. Mainena Tamkre Taramasida Parliamentary Secretary MD Amin Saha Rajya Sabha ki MP Abdul Salam MPYC ki President Amir Hussain Ketrigao Block Congress Committee ki President Yai Makabui Susarugya ki Dr. T. Mainena Thabak Subagi Hainabi Laiduna Ai Lagnana ba Honorabadi Lamdam Asi Saukat Pangongani Haiki Parliamentary Secretary MD Amin Sahana Kendra Sigi Manungda Ahanba Oina Sagadoriba Central Market Complex Asina Sarkar gi thabak phangaudraba singda hena kanaba phangalagani haiki natraga tongan ba foreign agencies mayam sina thatari ba phan mayam singse akoina maram chana utilize tawdubana maram oiraga akoje socio economic town pol challe habitani adudi socio economic develop tawse hapta de koina jaga ama da market am sim darkar hoy Longjam Sila Chahini Pumari Mapuroi by MD Abdul Rafi Golapati Mamang Lekai Dagi Nupi Ama Mamang Thagi Kunma Pandagi Yumdagi Thoki Badagi Hanjilaktre Nupi Asi Futmanga Inchi Ani Wangi Kuchungawi Masapai Mana Thoki Bamatanda Angangu Machugi T-Sat Amalitki Asangwa Machugi Panek Amasetki Kanagumana Tengarabadi Mobile number 9089504806 Natraga Manak Police Station Da Pau Pibiu Hairi ngasi ayuk pauna kaithelgi usa hall manakta masak khangdaba miye ama wakhal tadana leirambadagi Imphal City Police na rims ta pukatuna laikanabada laikhidre City OC cherol mana miye si futmanga inchi ahumlum wangi mamai koida nei kulei kuchuni asangbada angobuna chenba khongro ma setli masak maming khangdongna ba rims mok ta thamle Punjab ta November kundagi kunmari fawba pangthokadoriba International Children Festival da saruk yaruna ba mahire amasung official punna kunmapan khangat kre hawing sana bagi pau Nasi sana bagi pau da football Kumukcham Joy Kisana sponsor tawduna Imphal gi mapal kangje bungda chathariba Mapan Suba State League ki Taret Suba round gi sanabalosin kre SSU Singjamaina point tara taret draw kwa kachelna point tara mari aduga Neroka Sangafamna point tara humdoi phangduna makok mathang lai kre
All Manipur Football Association Sindam Manipur Gate Masak Naira Team Taran Tuna Sarugiaduna Chatari Balika Sigi Nasasana Kipa Ahan Match United Sports Association USA Kurai Amadi Anoba Imagi Mangal M Kabam Goal Amata Chanabangam Dana draw at Crepe Match Asida USA Kuragi Jersey number 6 L Milanda Refrina Yellow Card Book Toki Liga Sigani Suba Match Ki Sanakibadasu Didim Road Unique Gamey Players Union Trupu Nambol Amadi Nambul Mapal Athletic and Cultural Organization Nako Goal Amata Chanadana draws at Crepe Match Asida Trupu Nambolgi Jersey number 6 KS Jeki Amadi Jersey number 9 L Sanatomada Refrina Yellow Card Book Toki Chathariba Mapan Suba Manipur State League Asigi Hayeng Ahanba Ground SSU Singzamay Amadi Class Kainogo Sanaragani Ani Suba Ground Draw Kwakaitil Amadi Jomi Football Club Churasanpurga Sanaragani All Manipur Football Association Sinduna Kumalampaki Artificial Turf Ground District Tarukna Sarukyaduna Nasidagi Taranpal Suba Sub Junior Boys Inter District Football Tournament Haukre Haudopagi Taramda Ampagi Acting President K Baruni General Secretary L Ranjit Roy Amadi Atay Ampagi Official Singsu Sarukyake Nasi Ahoba Numit Ki Sanakiba Ahanba Metsta District Sports Association Kaksingna Imphal East District Football Association Bu Goal Tarahumdo Shinoda Maitiba Pikre Kaksingi Goal Singadu Happy Sanataru Drubana Ahum Akasna Ani Amadi Jack Pravinna Goal Amamtan K Anisuba Match Ki Sanakibada District Sports Association Bisnupurna Imphal West District Football Association Bu Goal Ahum Amada Maitiba Pikre Bisnupurgi Goal Singadu TS Nenina Goal Anisan K Atopa Goal Aduna M Gibson Nathan K Imphal West Ki Amatangairaba Goal Adu NG Imarushanna Chan Kibani Hayeng Ahanba Match Imphal West District Amade DFA Thobalga Sanagani Anisba Match DSA Kaksing Amade All Jiribam Sports Association Ga Sanagani Imphal East District Football Association Sinduna Komangi SWC Ground Tim Tarani Tuina Sarugyaduna Chatariba Nahakpam Apabi Memorial Junior Football League Ki Ngasisana Kiba Ahanba Match LUFA Lemba Kulna YUBA Kergaubu Goal Amasino da Maitiba Pikre LUFA Lemba Kulgi Mai Pakpagi Goal Adu Kangmai Shona Ahanba Half Ki Kuntranito Suba Minitazan Ki Anisba Match Ki Sanakibada FUC Uyumpokna YWC Ningom Thongbu Goal Amasino da Maitiba Pikre FUC Uyumpoki Goal Adu S Thoibana Anisuba Half Ki Kuntranito Suba Minitazan Kibani Hayeng Ahanba Match ASYC Soibum Lekai Ayang Pali Amadi NSFC Ngarumpauga Sanagani Anisba Match PYC Naharub Huyam Lekai Amadi KSBY DC Kongsai Benga Sanagani Kunmathoi Subai L Sangita Devi Memorial First Division Football League Ngasisana Kibada Thau Thamuban Mai Pakre Imphal West District Football Association Sinduna Mamang Thagi Tang Tarahumdui Din Taramathoina Sarugyaduna Chathariba Kunmathoi Subai L Sangita Devi Memorial First Division Football League Tournament Ki Ngasisana Kiba Ahanba Match Thau Thamubanna YAC School Bu Goal Anisnoda Maitiba Pikre Thau Thamubangi Mai Pakpagi Goal Ani Adu Robin Amadi Gaisinglung Na Chan Kibani Anisba Match Ki Sanakibada YWC Malom Amadi Wafa Wangoi Goal Amata Sanadana draws at Cray Hayeng Ahanba Match Group Center CRPF Langzing Amadi SKYC Sekmaiga Sanagani Anisba Match Jikal Lilong Chading Amadi Sagolban United Ka Sanaragani Ahum Suba M Iboyaima Amadi Puinabati Memorial League Kam Knockout Kendra Wise Kang Tournament Ki Final Da Thangmaban Kendra Kangkut Amadi Kasamthong Kendra Kangkut Kathengaragani Braznat Kang Association Sinduna Sagolban Nepra Menjor Kangsang Da Kangkut Taramathoina Sarugyaduna Chathariba Ahum Suba M Iboyaima Amadi Puinabati Memorial League Kam Knockout Kendra Wise Kang Tournament Ki Ngasisana Kiba Ani Suba Semi Final Match Da Thangmaban Kendra Kangkut Na Singzamai Kendra Kangkut Po Panjil Taratare Taramanga Da Maitiba Piduna Final Tankibani Thasigi Tangtaran Thoida Final Sanaragani Manipur Horse Riding and Polo Association na Texam Polo Club ki Sanabung Semgatpada Mateng Oinanaba Napi Kakpagi Mission Ama Mateng Pikre Lamphel Dalaiba Polo Complex ta Pangthukiba Thoramasida Association ki Senior VP Dr. KSI Georgette President S Budasan Rasu Sarugya K
Chess Club New Thumuthong na sinduna club asida chess sanaroi yankhanipa saruk yaduna chathariba ani suba state level open chess tournament ki ngasi sanakibada RK Apollo Sana L Bankim S Premjit S Bhupendranath PS Suraskanta M Pisak Pari Maitei Mai Paktuna mathangi round changkhre South Korea ki inchion da chathariba taratarelak suba Asian Games ki ngasi sanaki kabadi masanada nupa amadi nupi gi India team na goal lore chathariba game asida China na punna medal chahum kuntra taret South Korea na chani kunipan amadi Japan na chama marfutra mga phangduna ahanba ani suba amadi ahum suba da leiri India na ngasi fawbada punna goal taramathoi silver mapan bronze kuntra taret punna medal yang taret phangduna nipan suba position da leiri Youth Affairs and Sports Department ki makhada chathaba hockey gi RCC program da trainee oina horkhiba KS Kothajit amade K Singlen sana yawba India gi nupa gi hockey team na tarate suba Incheon Asian Games da gold medal lawakpa amade TS Chanchan P Susila yawba nupi gi hockey team na bronze medal lawakpa da RCC na nungaiba amade thagatpa phungdorakle Sports Committee Arabti na sinduna Arabti Kangjebung da chathariba Mari Suba Kairau Kendra Unity Football Tournament ki ngasi sanakiba tongan ba matching da PRWC poi tongbana BSU Kairau bu goal taret chinoda AYSDC Arabtina YWA Urupu goal ani amada maitiba pikre hayeng ahan ba match da SYA Kyamgai Khoirom Lekai amadi WNYC Wangkem ga sanaragani ani suba match da SADA Urup amadi KCC Kyamgai ga sanaragani ahum suba match da SWECA Tiam amadi AYC Arabti ga sanaragani District Football Association Thawal na sinduna association asigi ground da tha sigi tang manga dagi 3rd Division Football League Tournament horagani hairi South Korea ki inchion da chathariba taratare suba Asian Games da India gi nupi gi hockey team da saruk yaruba Manipur gi hockey sanaroi TS Chanchan ngasi Imphal Airport da thungakre makpu Manipur hockey gi official chanaroi sing amade imung manung gi miyoi sing na harau tayam na okay hauji ngasi nomge ngasagi pawda ICAR Lampel Pataki Pangba Paugi Matungina ngasi khwaidagi saba degree Celsius kontra dasmik ahum khwaidagi ingbana degree Celsius daramapal dasmik manga nungsita yawba isik manungi chang ayukta chada barfudrani thoi nungthildana chada yangkhai manga nongjugi chang nil haujawe bada maru pa mukhana Hianglam Kendra gi by election gi board ayogi thakta khumnare Kana Chainabagi Tagdokta mi ama thang na thingbada sire miyam na thagdoksida chenariba mi adugi mayum amang atatokan kre amadi SSU Singjamaina point taret phangduna mapan suba state league ki mangjil thare nasigona ISTV na pizal paw matan solution jare miyang tabiri basingbo amuka hana khurumjare